Šta sam dobila za Božić kad živim na brodu? I kako? Iskreno, budući da je na brod užasno teško bilo šta nabaviti, ja bi bila presretna s bilo čim, ali ja sam ove godine presretna sa mojim poklonima i sad vam želim pokazati. Dakle, imali smo pravilo $30 da se potroši za Secret Santa. Secret Santa znači da zapišemo sva imena svih iz kazališta i onda ljudi izvlače imena i koju osobu dobiješ, njoj moraš pokloniti poklon za $30. I sad, $30 je minimum, znači možeš potrošiti koliko god hoćeš. Jedan dečko je potrošio do 200. Što mislite koliko je moje koštalo? Ja nemam pojma. Mislim da je bilo malo više od $30 sveukupno. Prva stvar smo dobili od šefa. Saturday Night Fever, ova vrećica, to je naš show, baš je slatko. Dobila sam božićnu čestitkicu, isto jako slatka. Uništila sam vrećicu. Tu je dakle djed božićnjak i 3 tone slatkiša unutra. U vrećici sam dobila i ovu patkicu. Drugi poklon smo dobili od broda, znači kompanija svaki Božić daje poklone svojim zaposlenicima i ove godine je to bio ovratnik za let, jako korisno. I ovo što sam stvarno dugo htjela, ručna vaga za vaganje prtljage. I sad ja sam od svog Secret Sante dobila 3 stvari. Dakle, mi smo u grupu napisali što bi otprilike htjeli i doslovno je sve pogodio moj friend. Prva najveća stvar, mača set. Obožavam maču i ovo mi je bila apsolutno ogromna želja. A kakva predivna boja, obožavam, jedva čekam to krenut koristit. I 2 gadžeta za snimanje. Dakle, imamo ova svjetla. Moram ga napuniti, ali izgleda predobro za snimanje. I dobiješ ovako klip. I zadnja stvar, mali adapterčić za SD karticu od kamerice da mi ide direkt u mobitel. Yes! Obožavam! Ja sam presretna, ljudi su imali mjesec dana za naručit poklone za svog Secret Santu i čovjek se stvarno potrudio, baš sam presretna. I onda smo još kroz mjesec davali male kao poklončiće u čarapicu kao od ormarića našeg. Jeste vi sretni sa svojim poklonima? Što mislite koliko moji sve ukupno koštaju? Nemam pojma, pišite mi. I sretan Božić, pusa!